Salibonani balaleli. Namhlanje lilanga eliqhakathekileyo kakhulu, elihle kakhulu for iVoice of America Studio 7 eyona esilethela izindaba okwenzakala eZimbabwe lokwenzakala umhlaba wonke jikelele ikakhulu lapha eAmerica. Siyayithokozelela kakhulu iStudio 7 ukubana sebe leminyaka eyisi-12 engamachumi 20 ngiyaxolisa lapho engamachumi 20 be-broadcaster izindaba ezisiza kakhulu umthwakazi waseZimbabwe. Siyakhumbula kudala i-government yeZimbabwe ibingavumeli ukuthi iVoice of America Studio 7 i-broadcast eZimbabwe ngoba bebengafuni ukuthi abantu bazi iqiniso le-news ezihlukeneyo lalezi abajwayele ukuzibona ku-ZBC, kuma-radio station la ku-TV ayiwona acontrolwa nguhulumende, therefore ale bias ngoba akhuluma okuhle ngohulumende, ekhuluma okubi ngamanye amaqembu aku-opposition. Kodwa Studio 7 sibone ifika lapho incedisa kakhulu ukuthi abantu bakithi at least bazwe amazwi ahlukeneyo aliqiniso alenqoto, ngoba sibonga ama-journalists ase-Studio 7 nge-professionalism yabo lokungabi biased, beqhubeka becover ama-story from both sides kumaqembu ahlukeneyo awepolitiki eZimbabwe, njalo besazisa umphakathi weZimbabwe ngokwenzakalayo abangakutholiyo ku-ZBC, ngoba i-ZBC ngesikhathi esiningi ile bias isupporta uhulumende kuphela. So thina sithi amhlophe Studio 7 silifisela okuhle ubana liqhubeke lisenza umsebenzi omuhle kakhulu for isizwe sakithi seZimbabwe. Ngiyabonga.